Geçe 2019 yılı 19 Mart günü şu 8 kilometrede göçkü жүрüp 230 santy traktörde basıp kalgan. Naz gelip kazıp atабыз. Emчesi mallары, Reyonun mallары и кошумча күч Акташ айылынан элдер да келишип жардам бере башташты. Трактор азыр сүрүп келатат. Şu жерге чейин ачып келип калдык. Эртемен саат 5'te баштадык жумушту. Бияктан 4 километрден почти 2000 кубка жакын көчкүнү ачып келип, азыр ушул жерде бир чоң көчкү, наракта бир чоң көчкү алып. Тракторду эки жагын эл тазалашып атат. Assalamu alaikum. Şey nasıl tart koyacak? Böyle gel. Жерден башыр. Ne oturuyorsunuz? Qanday? Yaxshi? Tamam. Qanday jum? Morus shakil o'zing ham o'tari jo'q ekanda? Tamam. Tamam. Sizmi? Ha, молодец. Lopatkaga Lopatkaga kelaversa yaradi. Bo'ldi.